мебахши акай Ҷамол мақсад ай пишти мати хазоб кашиди короче и одам хучагарини мегира ина я духтар пайдо шуд ки дар ҷо шинодакша мақсад ба я сол ду сол хетеро шумо айма халосӣ надоред иҷа айби ма буд ма тира гуфта будам ки қати савика биё бутемон рӯимон ки дар самонаҳои интернете як видео биромад ки ҷонона шайхи тоҷик зад шайха одамош баъди барнома қапидан ва мара задан. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия. Телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. салому алайкум ҷонон. Ассалому алайкум. Чӣ хайр насоз? Худоро шукр. Саломатиё хуб? Айру миллион. Хай шуморо ба тамошобино шиноса мекунем, чунки фикр мекунем касе диромад видео аллакай шуморо мешиноса. Насиб. Имрӯз оиди ами блогеро ва реперо хат шумо суҳбат мекунем, чунки аудиторияе ки шуморо бисёртар мешиносанд аудиторияи репай ва аудиторияи блогеро. Саволи якми мо чунин аст. Шояд баъзеҳо надонанд, шумо якчандта реп хондагем. Барои чӣ реп хонде ва барои чӣ дар круги реперо бигем диромадем? Сабаб дар чӣ буд? Сабаб дар он аст ки вақте ки шумо допустим рӯззабон одамен ва агар ки Тоҷикистон рафтен шумо хоҳед нахоҳед забони тоҷикиро азиёт мекунед. Ҳам хешид ки ма айаввал ва пиши дига контент доштум, айаввал ва пиши дига коро кати машғул будам дар зиндагим ва ҳам хешид ки ма қати реперо дар як круг ғалатидам, қатишон як сол кор кардам ва ради принципа гуфтум гирдим тишина шид, гуфтум кумарам я реп бихонам ку чӣ гап мешава? Ки нашуд дар назарам. Чӣ бар нашуд? Даму репе ки қати ноз хонде? Не, анаму репим соз шиду, инаму мақсадам наму мырғ кати сару кор гирифтам, нашид безеб шид. Эмигрант кати. Ав разборои батан? Мақсад ма ягона чиз мумкин дар ҳамин ҳаёт ягона чизам пушаймонам ки ма анаму трекора хондам. Зидди эмигрант? Ёки просто реп хондан то напушаймон? Нет, инами разбитаи мечта қати ноз, инам хали стил мада мезеба. Нави кемсира хушрӯ мешиносед? Ак намегем ки хушрӯ? Медонам ки ятам хали паршикаста ғамзада ҳаст. Барои чӣ паршикаста? Охири трекоша гӯш кунед. Сабаби бигем визифи нави кемсира қабул кардан дар чӣ буд? То есть хайп дар кор буд ёки ягон барои хайп ма метавонам бо шайха бигирам, бо як бори дига перепискошава кунам, бо бирорам дашти бикомам. Барои хайп боша агар. Просто слишком самоуверенно гап зад. Ва ман как представители андеграунд хидма ҳис мекунам ва фикр кардам ки ғамзада набояд хеле бад ҷириш ай худаш пур боша ва мехоҳам як бар ку нишон битам ки чӣ хел у одам реакцияша бинам ки духтар мақсад дар ҷод бишинона чӣ хеле мешавад. Нави кемсира дар шумо худаш маъқул нест ё ин ки творчествош? Ака бигем ки худаш махчау кари намешинасам. Творчествош. Ма вообще не считаю, что это творчество. Барои чӣ? Охай, нахоб хези датори бит гирия кунем. Чи навикам, чи раликам. Бисёр трекои ма айзик даем даже мегуфтум дарошки ти нахоҳам тари трек бихонӣ. Хай мо видеои шуморо дидем ва рӯи дизлайкотон бигем хулоса бировардем ки тарафдорои нави кемси шояд дар шумо бисёр нависонанд ё комментария мондан. Ҳамун комментариҳо ақидаи шуморо иваз кард ё ин ки не, то есть таъсир мерасонад? Агар ки ма фикр кунам ки это буданд мухлисои навик, то конечно таъсир намекунад. Но на самом деле это были мухлисои ман ки просто намехостанд ки ман дар и гапчап, дар и пухтупаст будиром, вале ки ман мехоҳам ин кора кунам. Иқадар ма гапҳои мухлисома гирифтам, ман мехоҳам ки як борак мухлисои марам навстречу биравам, маро дастгирӣ кунад. То есть мегӯем ки мухлисои хитон шуморо дизлайк монанд ки батл набро? Да. Дар раллик ягон душманӣ дорем? Нет. Просто ки ранги навик мада творчествош махкул нест. Як барнома кардагем қати раллик. Шумо даъват кардагем ёки вай шуморо даъват кардагем? Мо бартер договор кардем. На раллик мада предложить кард ки ту барандаи як барномаи ма мешавӣ, мақсад та ма интервью мегирӣ. То есть раллик дар шумо предлагад? Ва ма гуфтам ки агар не ту дар барномаи ма иштирок мекунӣ. Ва ҳам хе барномаро гузаронӣ? Ба я зораву тавалло.
برای که ما ویدیو شما را نگاه کردیم وقتی وظیفه نوی KMC را قبول کردین در اونجا رالی که یک کمک نامیاب دادگی بودیم هم میشود. ما در برنامه رالی کم گرفتن نوی که نامیاب دادم پروسه رالی گفت نمون اونجا شد. تویست بریدین؟ چی گفته دیدیم؟ میتونه گفته؟ سوال نشد سوم بود که همخالی پول سالی چند بر آمده بود. بعد تو که وقت برای فکر داشت رالیک ما امجاده پریکول کردیم شوخی کردیم که تو نوی که سوم سخت دوست میدارین کو نخود تو در برای آیدی سوم یگان چی را ندانی این نمیت جواب دادن نتونی که ورودی همین باید میگذاشت همین گپی من که رالیک التماس کرد که نوی که ممکن قرض کنه. اگر سوم راستی گپ تقریبا 90% آدمو دوست می‌دارن. اما می‌خواستم اینا و یاد نمیاد بودم که مقصد شما برای شما هم چی کار دروازی گفتم. نفرایی که نوی KMC را وظیفه قبول کردن در ویدیو شما میگه یک دو پرچوگان وظیفه قبول کردن. یکی از همون آدم‌ها را ما پرچوگان حساب میکنم. یکی از اونها رو که پرچوگان در نظر ما یک کلمه هست که مقصد گودک. در اونجا مثال کی اومونجانس در نظر داره؟ نه اومونجانس واسه مثال نوی کم کنه. ما میدونم اومونجانس کتی چه بگم ما تورچ اومونجانس کتی شناس نیستم. لیکن ما یه برشته کتیش صحبت کردیم و ما на самом деле قایل شدم پسیخولوژیکی آدم با قوتیش نه. از چی حساب می‌کنی؟ на самом деле آدم با قوت психологический آدم очень даже насчет прогресса خودش بگیم فکر میکنه و فعالیت خودش با عقلش на самом деле پیش میبره. نوی KMC در همون وظیفه دادگیش میگن نفری که قبول میکنه اگر ما در پیسان بیا و ما قبول کنم توی مسئله پولش بعد مسئله میکنیم. مثلا شما برای پول وظیفه قبول کردن یا که به پول میبریم باطل میکنیم. به پول میبرم خش باطل میکنم. یعنی یگان مسئله کردگی نیست پروسه ویدیو ردیم و همی کار موند весь دنیا را آدماش بود شده. ما بخزم قطی نوی برام مصلحت کنم و وظیفه قبول کنم و как это себе представить که ما بخزم نوی کنامیروش بکوم через کیم کدام منو مقام زده های جورهاش و زنگ زدم بگم نویک جان چه خیلی مامی وای ответ بتم همیش ماده میشه خیلی و بشه ایده است ما در حیات خیلی چیز نمیاد و ما هیچ وقت ما در تاکوی استپینی پاس نمیزنم که غم زده را زنگ زدم بگم ممکنه ما قطعتون باطل کنم ممکنه قفاتون بدویم. مثال حاضر چه خیلی نوی KMC در توپ بگیم خطا نمیکنیم در رپی توجیکی я так не считаю. برای که ایروی просмотр ایروی количество подписчиков چیزام کردن ای دیگر رو کمی ندارم مقصد راکت بود. ما میدونم که на самом деле армия خچه داره نویک. ما ایرا میدونم. на самом деле армия خچه داره. و ما میخوام یک بار خودم مهارت ما یک بار можно сказать проверить که دخمه проверка کنم که کاین من نمیترس может خاطر армия ایران با وایشم روبرو بشم. شما میگین که армия خچه داره значит نوی KMC با قوته که армия خچه داره تویست امو مخلصای خچه داره جانان نه تویست شما میگین که مخلصای شما جانان نه اگر باتلتون ورسوس باشه لیکن مسئله اینه که یک راوندش با مینوس شود تویست با مینوس قبول میکنین؟ конечно ما любой میتونم وای کردم با مینوس هم خونده میتونم ما просто с детства актерский وای دارم بعدی که ما دیدم که بوی دادم میگیرم اوسا شیطانی دم میگذارم چخاله там ходили видом экзамен какая девушка можно мне проиграть это не западло گفتم یگان باتل نوی KMC را تماشا کرده کیم فقط راست شد کیم گوجود همی اقرکی 5 سکوندی میبینیم شما میگذارم مثال وای وظیفه باتل داده شما وظیفه باتل شنیو کردین نه خوب که باتل شد تماشا نکرده باشه نکردم در حیاتم با باتل کی را تماشا کردیم اینجایی که 0 گرم میزنن ای تو 2 минуты تماشا کردیم щоб ببینم که گوجود میزنن شد تمام نه یگان باتل ری توجیه تماشا کرده نیست با فکرم که نه استیو پاور رایدر нет конечно ما حیران میشیم که آدمی که در اینترنت سر کار داره و در اینترنت در رپ نکو خیلی аудитория شما قریب که аудитория رپ это не я виноват это акай доди художника виноват سوال دیگه بعد کینای میرزا تمام شدن در شما یگان خیلی چی میگن تاثیر رسانه حسابی پراسماتر حسابی یگان وابشیم یگان همون تاثیر رسانه یا اینکه نه بسیار بودن اکتیورایی که بعد کینای میرزا کمک
пас рафтан бигем ба шикаст хӯрдан да? Ман не. Временно ва ҳозир уже аудиторияи хуб ҷамъ кардагиам, просмотрро хуб мебинад. Ман нет. Ма аввал медонистам ки мақсад ҳами соҳаи ман ма просто худно проверка кардани будам да соҳаи кино ва ман фаҳмидам ки на самом деле камера дугонаи ма буда. Ба фикри худтон чанд соли дига ҳамин корро давом медиҳед? Ма ҳама вақт ҳама ҷо ҳамин гапа мегӯм ки ма прекрасно мефаҳмам. Ҳамин мумкин ки мухлисо маро ҳар гап мегӯянд, даже фикр мекунанд ки ма я умра блогерам. Вале ки не, ма прекрасно бахшиш. Ма прекрасно мефаҳмам ки то, что ма пенсионерка шида, я подписчики хеле видео намебарам ни в коем случае. 1 сол пас, максимум 2 сол пас и ҳамаш буд мешава. Ва ма ҳозир инами чиза давом додасам, потому что дили мада ҳамин чиз форамай. И ва ма давом додан мегирам, анда инами ҳазорон дизлайк пайдо кунад видеои ма давом додан мегирам, потому что ҳар кас дар кори худаш беҳтарин одам ва ман фикр мекунам ки анами чиз ҳозир ашда аз дасти ман хубтар мебиёяд. Мақсад ба 1 сол 2 сол хейтаро шумо айма халосӣ надоред. Дар канали шумо як навор дидем, қатъи Шайх Тоҷик як барнома гузарондагин. Дар охири барнома қариб Шайх Тоҷик аз суханҳои қабеҳ мегӯяд, стула ба шата мезанад ва барнома қар карда мебурояд меравад. То есть бисёран барномаое ки ҳамин ҳолатҳо мешавад ва ҳамҷоша мебиранд. Барои чӣ шумо ҳамҷоро набридем ва дар интернет мондед? Шояд ин маслиҳат буд ё чӣ буд? Айни ҳол мақсад муносибати шумо қатъи Шайх Тоҷик чӣ хела? Рости гап, ма ба ҷамъ барнома 3 рӯз гуфтагим шуд ки дуюм серияша кунем ва Шайх умуман ба кала нагирифт ва ҳаракати маро фиреб кардан кард. Яъне ки вақте ки ман уже дуюм бора дидим ша, гуфтам биё рафтем инами ҳозир мерем сиёмкара дуюм серияша мекунем, барои ки маро мухлисо анам хали кардастанд ки ҷоноҷон илтимос дуюм серияша бибуро да казать када. Мақсад и одам худша гарини мегира, ина я духтар пайдо шуд ки дар ҷо шинондакша. И омада просто мегира дар WhatsApp аудиои как будто акаи Савика мемона ки кадоми бача мега ки мебахши акаи Ҷамол, мақсад ай пишти мати хазоб кашиди, короче иҷа айби ма буд, ма тира гуфта будам ки қати Савика биё бу темон роимон ки инам хали короче гнат мекуна кадоми бача ки ма гуфтам ту чӣ хела казат мекунӣ ки и ҳамо акашай ки Шайх бо худша гум кард, чӣ хеле ки дар барнома гум кард. Ама майдаким психология хонда омадагием, ман метавонам одама убедить кунам ки допустим инами ма гапи худна гузаронда метавонам. Барои чӣ ман удалит накардам ҷои гапҳои қабеҳ гуфтагиша ва ҷое ки стула ба шата мезанам, барои он ки агар ки ман уҷара мегирифтам мепартофтам, мухлисо ҳайрон мешуданд, тамошобин ҳайрон мешид ки чӣ хел шумо суҳбат кардем ба яки Шайх гум мешавад, чӣ гап шид гуфта. Барои он ма сразу мондам, чтоб мардум бина легенду и героев нужно знать в лицо меган. Ина марҳамат, героитона шумо шинохтем. Дар сомонаҳои интернете як видео биромад ки ҷонона Шайх Тоҷик зад. То есть мо ай барнома в курсем ки чӣ гап шидагия ва барои тамошобинон мехоҳем шумо пурратар шарҳ диҳед чӣ буд дар ҳамҷо. Шайх одамош баъди барнома қапидан ва мара задан. Чӣ хел? Нохе. Қапидан, пиёном кардан, задан. Инами гапа ажда дорам мақсад мухлисо, лекин аммо афсус и хел нест. Шайхи шумо метарса мара инами хедаш даст бурасона. Ма уже вақтишда и гапора гуфта будам ки ягон кас шаҳр бедарвоза нест ва ягон кас нисбати ягон кас ҳозир зурӣ намекуна. Шайх як бори дигар такрор мекунам, чӣ хеле ки ман як бори дигар дар канали шумо гуфта будам, булбулакош дар вақти камера гирёншавӣ гирён мешавад, яъне ки мехонад. А так нет. Он навор 15 секунда аз филми, аз сериали Мирзо, аз YouTube сериали Мирзо буд, ҷое ки мақсад мара дар ҳамон кино мезанад. Это нақша буд, это роль буд, ман бояд ура бозӣ мекардам. Ва одамое ки мақсад видимо против ману Шайха легенда фикр мекунам, гирифтан Шайха вай бировардан, Ҷеки Чан бировардан, Шайха одамош омадиан мара задиян. Это дуруғаи гап. Ман ҳамаша як навори дигар бировардам ва фаҳмондам ҳамаша ки и ҳамаи гап дуруғай. Мара худора шукр оли туф чашм нараса, ягон кас оли назадай дар ҳаётам ва ба фикри ман ки намезанад. Тим более Шайх. дар охири барнома аз шумо мехостем пурсем ки ба фикри шумо оё ҳамин батл бо нави KMC мешава ё ин ки не? Агар ки шава условиҳои нави KMC дар шумо розиен ё ки бо условиҳои худтон надоред? Ростша бугум. Ман фикр мекунам ки ӯ бача метарса ва қабул намекунам. Аз чӣ ҳисоб? Ҳасоби духтар будан? Да.
Потому что ҳама вақт мард бояд бидона ки духтар чӣ гапе мега мардум боварш мекунад. Яъне шумо медонед ки батл намеша ва просто ради хайп я видео кунед. Не ради хайпа. Мама мехоҳам просто духи ҳама одам проверка кунам ки ту дух мекунӣ қадима сар ба сар баша ё ин ки не. Ва агар ки Навикҷон ту дух кардӣ Наврӯзҷон ва мо агар қатъи ту батл кардани шудаем ҳатман ту условияи маро қабул мекунӣ, потому что видео дар канали ту мерава. Мисол чӣ условия монданед? Гуфтам меша аввали ман условияи вая гӯш мекунам баъд ва иноиша айтани худ мегум. Хай умедворем батл агар ҳардутон кардани бошен просто так хайп набоша. Умедворем як батли бениҳоят хуб баҳри тамошобинои ҳам мухлисои ҷонон ва ҳам мухлисои Нави KMC пешкаш мекунем. Ва дар охир ҳазор раҳмат апайҷонон ки даъвати моро рад накардем ва ҳамроҳи мо шида якчанд дақиқа суҳбат кардем. Инстаграм ва ютуб канали ҷонон дар экран биромад. Нафаре ки мехоҳед ай видеоҳои шахсии ҷонон бохабар бошед, тамошо кунед, метавонед диромада подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланд бошед ва бори дигар ҳазор раҳмат. Хайр то боздид.